Scott Barney oli yksi Saipan heikon syksyn harvoja onnistujia. Myös viime kaudella tehokkaasti Lappeenrannassa kurvailleen kanadalaisen pelit joukkueessa päättyivät kuitenkin marraskuussa ratista kärryämiseen. Lyhyen tsekkivierailun jälkeen Barney sai uuden SM-liiga-mahdollisuuden Hämeenlinnassa. Obviously, when it happened right away, it was tough. I felt like maybe I let my teammates down there in Saipa and the fans, but you know, it's part of life, and life you go through some negative experiences, and that's definitely up there pretty high on that. And you know, in the future, I can maybe share my experience with younger kids and stop them from doing something like that. Tapahtumia uralle mahtuu. Vuosituhannen taitteessa vakavat selkävaivat pitelivät Barneyn poissa peleistä kaikkiaan 3 peräkkäistä kautta. Kookas hyökkääjä palasi kaukalon kesällä 2002, saaden myös mahdollisuutensa isojen valojen loisteessa. NHL ei kuitenkaan kakkoskierroksen varaukselle pakkomielle ole. No, I guess I had my cup of tea over there, and I want to finish my career off here over in Europe, and Finland would be a great spot, and hopefully I have a bunch of years left ahead of me. Eurooppalaiseen kiekkokulttuuriin Barney on tutustunut myös Saksassa ja Tsekeissä. Suomi on tehnyt kanadalaiseen lähtemättömän vaikutuksen. Very high skill level, as you can see in this league, and it carries on to over North America when I played with many Finnish players over there. And they're high skill, they work hard, and like I said, they have a really hard work ethic, which goes a long way, and why a lot of them make it over the NHL. What's your favorite Finnish word? I mean, moi, because you can use it twice, moi moi or moi, so that's probably my favorite word.